abantu abaye bafike kule ndlu ngiye ngibafisele mina ukuthi mawusuze uzowahlala eduze komuntu ogqoka ingubo emhlophe engathi nawe kungayisifiso sakho ukuthi ngelinye ilanga nawe uyigqoke. Ngoba njengoba silapha akekho garantile ukuthi koshaya unyaka ozayiphila. Ngale la siyakhona kufuneka le ngubo. Uye uthi mangabe sungale ubuyiswe njengensizwa kaButhelezi yangala Stenga ifika lapha ethempelini lamfundisi uMathonsi ithi imema amaNazaretha ecela ekhona ekhaya iyokhuluma efisa ukukhuluma khona ivuke ekufeni. Ithi yagula kakhulu yalala esibhedlela eStenga ithema ilele esibhedlela kwafika amaNazaretha ezothandazela omunye umuntu yayisiwacela ukuthi bafike bamthandazela uthi bathi beqeda bephuma behamba osuphuma umphefumulo kuye. Uthi wazibona ehamba wahamba uthi waze wafika eduze komfula kodwa yena wayeseweni phezulu. Uthi uyababona abantu bayagijima uma befika eduze lomfula ukhuphuke lo mfula ube mkhulu. Yibo laba abantu abagqokele ingubo emhlophe abanenhlanhla ukuthi bayowela lowo mfula. Kodwa abanye bethu iphambana bebeyithwele namhlanje sebeyinqamlile ngoba siyasinda. Bese thweswe thina inkosi ayijogwe sale twala ngelinye ilanga wake wanikwa amadoda amathathu iphambano kwathi wathwalani labantu abami nize niyofika la enithunywe khona ithi inkosi kodwa la amanye amadoda ayephethe amasaka zathi mase basinde endleleni base beyinqamula le iphambano bathi sezilula seziyathwaleka. Uthi bahamba lenye indoda yayisithwele yona esayo kodwa kwathi maqhubeka indlela nayo isithwele base bethi laba yebo osiki ngani nawe ukuze siphatheke. Bakhona abaluleki abangayisila kiwa khona amasamba kule ndlela kaShembe. Abaye bakululeke ngendlela engesiyo bathi lokhu kuyenziwe bethe uShemba kwenziwa. Kodwa ngamhla okuphela uyofika uShemba afune lokho akusho ukuthi uyakufuna usinika kona. Bobe bengasekho labaluleke ngoba khona umuntu uhambe naye kanti avene ehamba le ndlela uthunyiwe amthumile. Ngoba uthi uShembe ukuza kweNazaretha ebuhleni noma elentweni enkonzweni yamaNazaretha kuhlukene kathathu. Ithi khona umuntu thina boShembe simthandayo ezelwe simthande sesibelethweni sikanini ukuthi lo yothi mayezalwa abe iNazaretha. Ithi lo muntu siyasimbize mase kushaya isikhathi ezela simbize ngisho ngabe kuthiwa lo muntu usemdala kangakanani sekusele izinsuku ezimbili ahambe emhlabeni uma efike la wakhetha inkosi bese yahamba kulungile ngoba vele sasimthandela izulu. Ngikubonile ngesonto elidlule lokho ngangihambile ngiyele ekhaya emphefumulo uma ngifika khona kwasukuma ubaba wakaMaphumulo uzalo nomfundisi uMaphumulo kodwa uhlala yena le umfundisi ebandleni lakhe. Uthi unyazi lithe isikhathi sakhe sesiphelile akezela. Sesiphelile isikhathi sincane isikhathi esimsalele manje. Kodwa keze la azokhetha inkosi. Khona abantu abanenhlanhla enjalo.
Ithi ukuza kwesibili kweNazaretha khona umuntu olethwa abantu bakubo la. Uma ulethwa abantu bakini yini usuyenzile wabenzela yona. Isabatha uhambela semini phela lasekusena ulambi. Uma uhamba isabatha elilodwa ngosuku lwesabatha njengoba inkonzo ziyimbili uthi bakephi bona mawalethwa yibona. Bamile lapha esangweni ngoba ngebangene nami, ngebangene nomunye umama, ngebangene nomunye ubhuti, ngebangene nomunye ubaba, balinde wena ngoba bakhetha wena. Uze wazi ukuthi ithi inkosi uze wazi mawungeze esabatheni noma esefungweni wone kabili, wone kubantu bakini, wone nakushaya. Yiko kubalulekile ukuthi inkonzo mayingena, ngiyangithanda mangibona umshumayeli abefika esabatheni, ngiyengifisa ukufana naye. Isikhathi sesabatha uyasazi. Engathi nathi besingabukela kuye. Amen. Ukuthi njengoba kuthiwa umholi usihola ngesibonelo ukuthi esabatheni afike sekuzomenyezwa inkonzo. Afike inkonzo simenyezwe mefike ngaso sikhathi ukuthi ngabe sekuyisizathu esithile esibonakalayo ukuthi bekufanele afike late. Ngoba uthi umbangela umyende yathi inkosi ibatshela inkosi la ngekhathi endala yathi uma ufika sekushiwo lesilandelo sebandla sishiwo emva kokuhlabelela asithi ibandla elikhulu kaMenzo nomhlaba lapho leso silandelo singezansi uthi awulotshwa uma ufika sekukhulunywe lawo mazwi. Engathi ungakuqikelela ukuthi ube khona ungakakhulunywa makuqeda ukuhlabelela isihlabe sokuqala somthandazo wesabatha ukuqikelela ukuthi uyashesha ufike ukuze nawe ulotshwe nabalotshwayo. Ithi-ke inkosi ukufika kwesibili komuntu la usuke lethwa abantu bakubo. Kubalulekile-ke uma ulethwa abantu bakini into ekuthiwa yenzelwa abantu abangasekho uyenze njengoba injalo. Ngoba umkhokho wakho esesigodini sosizo udlula kulomhlaba nawe uyaphakathi. Babe kulethele kona lokhu ukuthi uma ufika la ufike wenze lokhu abakufunayo noma okuthiwa kwenzela umuntu ongasekho ukuze nawe ulingene izulu nabo balingene. Ithi mayiqhubeka ichaza ithi ukuza kwesithathu komuntu la ekuphakameni. Ithi umunye uletho usathana. Ithi niyombona lo ngokufika phambane nemfundiso kaShembe. Niyombona lo ngokufika athi makuthiwa kiwa le yena afuna ukushona le. Lo muntu uvamile ukuba nolimo oluhle. Uvamile futhi ukulaleleka. Ukadeke mawuseduze komuntu onjalo kanti ufike la walethwa omubi ukuthi wena uyazi. Ngeke ngimdabukele umuntu ozothi mefika kuleli bandla azwane nomuntu okuwukuthi useyaphuma yena. Ngoba konke ngifike ngizwane nawe kanti mhlambe vele wena indlela yakhe sibheke ukuthi uyaphuma. Onjani umuntu osuke sephuma? Ilo muntu ukuthi noma kuthiwe ebuhleni akuvumelekile ukwenza u1 no2 awenze ngenkani. Futhi uyaphumelela umuntu onjalo. Uzubone wena kuthiwa ile ekhaya akuvumelekile ube nentombi. Ayabe nazo nje zibe u10 yena. Awine ngisho ilotho wena lo izama wena ugcina umthetho uzama ukuthi ugcina umthetho wena ungakuwini ngisho ishumi. Ube suyibuza ukuthi kanti uShembe wenze njani? Kanti vele lo muntu asekho emabhukwini akhe uvele seyahamba. Uma ufike wazana nomuntu osephuma sibonile insizwe enjalo esifike sahlala nazo. Uthi makukhulunywa kuthiwa umgidi kaShembe ugidwa ngesicathulo. Zithina siyawugida inkosi esibosisa akunankinga. uShembe umgidi wakhe ngisho ngabe usemcimbini uthi uShembe umthandazo. Mawuthandaza uthandaza kanjani ufaka isicathulo ungeva ugqoka imvunulo kaShembe usemgidini ola. Yimbi lento ngoba yenziwa yithina athi uShembe leli bandla uthembe thini ukuthi liyoma ngathi. Angaze ngibabone umama namakhosazane begida ngecathulo. Ngazi. Angaze ngibabone umama namakhosazane besungula into oyibona uthi awukazi uyibone le. Namhlanje usufika emgidini kuthathwa inkosazane ifakwe la, kufakwe insizwa la, kufakwe inkosazane la. Ngibe sengizibuza ukuthi laba bantu abenza lento inqola kaShembe bayibhekisa. Inkonzo mawufika winabasho la uhambile, mawufika kusethi iyikimu. Ake ukhuluma ubani ngoba uyababa. Awuyashisa usibani osibani ngeke bakhulume. Khona abantu la ungathi uma basukumisa ukuthi abakhulume, bakhuluma into ezophilisa umuntu. Amen.
khona abantu abahleli la baney'ndaba ey'nkulu kabi athi mesukume ikhuluma ube sulalela ukuthi hayibo kanti ngempela kwake kwenzeka ukuthi emhlabeni njengensizwa yakhuluma ithi ngeke ngimusho baba ngoba umgcotshwa kodwa yayikhuluma indaba yesibongo sakubo ukuthi bahlela uhlelo nomama wakwakhe ukuthi cha sebecela ukumisa manje ukuthi abantwana bangabe besaqhamuka. Uthi bayihlaba imbuzi kwalalwa lafika ikhehla elalidiniwe liphethe isagila lafika lamthethisa lathi wenzizwa lento obuyenza yini aduyenza. Uthi mkhulu ngenzeni lathi uyabona mina kade ngaboshwa miningi kakhulu iminyaka ngiboshwe kodwa ushembe usengithethelela. Uthe manginithethelela wayesengibuza ukuthi ngizozalwa kuphi. Uthi mina ngiphethe indlu yakho ngathi ngifuna ukuzalwa uwena. Uthi wena nomkakho nithe seniyavala abantwana nisabafuna. Niyayibona into eniyenza ukuthi nivalele mina ngaphandle. Laba abantu abakhuluma ulimi olunjalo abazodedelwa. Soyithola ngoba siyixoxa kanje wena usethi iskime endabeni kaNkuluNkulu umuntu obesezokwenza lento uzosinda kanjani. Uthi lalela ke yabona lento oyenzile yimbi kakhulu mntanami ngoba mina bese ngifanele ngizalwe ngizolungisa amaphutha engawenza. Uthi umuntu mayehambile emhlabeni uhamba athethelele bese phinde ezalo. Uthi ngiyabona njengoba nalimphila nake nakhona emhlabeni. Uthi ke mina senenza iphutha ngicela uthathe inyimbuzi uyoxolisa lento ngoba mina fanele ngifike emhlabeni. Uthi abanye abantu abengena inhlanhla nayo wena. Uthi abantu bathi mabebuya bafike sebevalile. Uthi baye bazalwe babe ngisho imalasi. Babe ngisho inkomo babe ngisho imbuzi. Uthi uyibone le malasi ekifike lapha egcekeni ekhaya. Uthi uyibone mawuthi uyibuka emehlweni ukuthi kushalaze libe sisuka ihambe ifike emothangweni ibe siphenduka ikubuye ngokuntshontsha. Uthi akuyona imalasi leyana. Ikhehla la kamakhelwane lela. Lafika nabo sebenze lento othi uyayenza nawe lase lizalwa yiyona lesibe lesilwane. Uma ususethi iskimi uthi indaba kaShembe ufuna ihambe ngobungani. Lento esiyenzile. Futhi makushumayela amakhosazana ngaze ngiyibone leyana. Badedelana kahle kodwa iyinsizwa khona into engene kuyona engene kubona. Nabantu abazohlupha kusasa sebeqalile uyababona manje. Ukuthi labantu abafuna ukugqama. Uzobona umuntu ngisho kwakuthiwa kuvulwa inabasho ebuhleni ufuna ukuvela esejudi ufuna ukuvela. Fana umoya ukuthatha ibreak phela. Njoba la ekhaya kunakho ukuthi ukhulume kanti usushaya eceleni. Mawuse ufuna ukuvela njalo uqinisa ujwayele. Yabo? Bahamba labantu bethwele iphambano basale endleleni yethi ihamba le ndoda. Isisinqampulile nayo kancane isiphambano sayo. Yathi mayifika emfuleni. Ithema isifika kwase kuma umuntu ngaphesheya wathi mntanami kade ngikulindile ukukuthatha ngikuyise la ukuthiwa ngikuyise khona. Thatha isiphambano sakho usiphose emfuleni sizofika sihlale ngale omunye uphisa uhlale ngala ube sugibela kusona bese uyawena. Wathi mayesiphosa sesinqamukile sasesihamba namanzi. Uthi hawu ngoba isiphambano businikeziwe besilingene le ndawo wenze njani uthi hawu Inkosi ngisingabathi endlela ngesinqamule bese sisinda kakhulu. Ithi inkosi ke imithetho kaShembeke le isiphambano. Ithi esiqinisekisa ukuthi uyayigcina imithetho kaShembe. Njengoba ngisiyasibhala umuntu nomuntu ukuthi yini uShembe ayifuna kuyena ngoba sigarantile ukuthi yoshaya unyaka ozawusiphelele sonke. Nale yaminyaka siyazi kude silungise kuseyimanje ukuze masamba sikufanele ukufika kulomuzi asibekele wona uShembe. Amen. Yathi mayifika lensizwa yahlala yababuka labantu befika emfuleni. Mawufika umfula ugcwale bahlehle. Ithi kwabe sekuqhamuka indoda eyigqoka ujazi, igqoka isigqoko lezo uqhamuka kumina nawe. Lethe wena la yakuthanda yakuphethe emndenini wakho yathi wozoba iNazaretha la. Uthi ayifika le ndoda imemeza igama lomuntu ibe siphosa intambo bese yawela umuntu. Uthi ngayibuka lento. Hayi. Uthi ngithe ngibona ngaphezulu. Nanga umuntu ngathi uyaphalaza. Uthi kuphuma into ebovu. Uthi ngase ngicaka. Uthi ayisiwela le ndoda eyiseza kumina. Uthi angibingelela ngavuma.
uthi ayisithi mntanami yini ekuxakile emubuka lo muntu uthi ngathi ixaka lo muntu ophalaza igazi athi hayi aphalaza igazi lo muntu lo muntu lokumbona lokho ekhipha nje emhlabeni wayexova ulimi lakhe lola lokho eliphuma lishona phansi wayexova kakhulu emhlabeni uthi ayithi woza samba uthi ngase ngihamba uthi ayisifika ibheka itshe lakho la uthi kwakunamatshe amaningi uthi ngalibheka ngathi ngilithola itshe lami uthi ayisisa sami uthi ngahamba yafika endaweni eyidwala yathatha ukhiye yavula uthi sangena uthi kwangathi sihambe emoyeni uthi ngabona izinde ezintathu uthi sehla ngale ndoda ngiyafika lapha uma wami uyalima uma wakho esanda kushona uthi ngamfica yayisimbiza siyakhuluma naye ithe mayikhuluma naye isibuya ubalekile ukuba muhle ekhaya mawuyinsizwa uthi ayithi mntanami unenhlanhla uma wakho umthandaze uthandaza wayecelela wena ukuthi ungahlupheki noma ngabe uhamba emhlabeni ezulwini ufike ube nendawo uthi uma wakho wena wawumonda kahle emhlabeni ithi lensizwa mina ngangiyiphuzela ngangithi kodwa ngifike ngithenga utshwala bami bese ngithenga igrosa kama ngifike ngithi ma idla la ungalambi ngoba wangikhulisa uthi kunenhlanhla sambeke uthi safika kulezi zinto ezintathu uthi yafika yavula lensizwa ithi singena la uthi ngangena ngifika indlu ipolishiwe ibovu uthi ngathi mangithi ngiyangena le ndlu ipolishiwe ibovu uthi ayayisingixaka lento singivalele kunuka igazi uthi ngathi ngishaya isicapha ngathi hayi ngicela ungivulele hayi mina kunuka igazi angeke ngikwazi ukuhlala uthi ayisivula yayisithi lensizwa sezulwini hayi mntanami leli dokodo wazakhela lona wena igazi lalichithwa uwena emhlabeni wazakhela wena leli dokodo ubuthi uyohlala ngathi ngicela ungizamele indawo mina engizokwazi ukuhlala yona uthi sahamba wafika wavula esibili uthi sathi masingena kulesibili uthi wayesevala uthi lesibili inentutho ongakazi ibona uthi ngathi mina ayingeke iyanginukela lentuthu ngeke ngikwazi ukuhlala wathi hayi bomntanami lokho ayekade ubhenyo uwena ucabanga ukuthi ubani ozohlala njengoba de wenza lento emhlabeni ubuzakhela idokodo ozofika uhlale kulona kanjani awethu esiwakhayo njengoba sila bekufanele namhlanje umuntu akabhekisise kahle ukuthi idokodo alakhayo uzokwazi ukuhlala kulona ngomhla wokuphela ngoba kuyenzeka kube iNazaretha iminyaka ibe u20 kodwa uthola ukuthi awukakabi iNazaretha ngoba enhlizweni yakho kusahlala igqubu ngike ngangabonakala la amasonto ambalwa ngiyaxolisa nje ukuthi bengingazange ngibike kumshumayeli ukuthi angizobonakala unento ade ngiyoyilungisa ekhaya ngoba kuyenzeka wenza into ijikibophe wena ijikibophe izingane zakho uthothi uboshwa amagama akhulunywe uwena ngaye ekhaya ngangikade ngisolwa abazali bami ngento engayikhuluma mina kuyenzeka uthi ma umzali ekhuluma ukuthi isikhathi ucunuka eliqiniso liyakhulunywa uma umuntu manje ke mawuphile ezulwini wena ucunuka unomakoti wami obekhona obengiganile abazali kuyenzeka bambone ukuthi cha lo makoti ngeke azabe umakoti la ekhaya okusho ukuthi ke njalo mangise ekhaya kukhulunywa indaba yakhe nje ukuthi hayi fana ubheka omunye umakoti ngeke yaze lento manje yagcinisa ingixaka ukuthi hayi ngeke indaba manje ngizodla ngithathelwe izinqumo mina ngizoba indoda nini kanti ngithathele zami izinqumo wathi ngelinye ilanga ngase ngidinwa nje wathi uma ekhuluma nami uthi uyayizwa umthetho wakho lento engiyishoyo ngathi yazi mama ngihlukane nomamuthwa ngeke ngiphinde ngigane mina yenze uyikhuluma into kwesinye isikhathi kanti iyobopha wena nawe mhlambe khona into wayikhuluma mhlambe namhlanje uboshwe yiyona sekhona isikhathi sokuthi uyiqaqa ngathi ma ngeke ngisaphinde ngigane ngicikwa yilento ukuthi njalo uma ngathi ngenye ilanga okusho ukuthi ngeke ngiseza la ekhaya uma ngizela ekhaya
njalo ningikhulumisa le yini ningangidedeli mina ngithathe sami isinqumo noma ngabe ngiyakubona lo enikubonayo nimdedele mina ngithathe sami isinqumo. Kwahamba isikhathi angivukela amazwi akhulunywa yimini sekushayeka ingane yami-ke manje leyo mfana. Ngaleli sonto-ke bengiyokwenza amasonto awu-2 nje ngilungisa into ey'njalo ukuthi ngiyocela into ethelelo kwabaphilayo nabalelesweni lomhlaba ukuthi ngakhuluma into enje ngoba ngisho ngathi ngiyagana okwesibili uzophinda hamba makhosi ngoba mina ngenza isifungo ukuthi ngeke ngiphinde ngigane ngoba amazwi wakho kuyenzeka kubophe. Uma kusuboshwa amazwi wakho uyohamba ufike enkosini ucele into oyicelayo ithi inkosi ikubusisa yikho into ozoyithola khona. Engisho ukuthi-ke asoyibheke into esiyikhulumayo ngoba ngesinye isikhathi iyokubopha. Futhi kubalulekile nje ukuzehlisa uma ufika phambi komzali wakho ave bajabula uma ngithi cha mani ubaba ngizocela ukususa la magama engawakhuluma ngazibona ukuthi ngakhuluma into engalungile. Nani mani ngisola ngiyayizwa into ngiyayibona kayingafanele iphume kumina. Ngayithola into eseleyo ngiyibonga Nkosi. Maningi-ke amagama esiye siwakhiphe agcine bopha iy'ngane zethu uhambe emhlabeni kanti uwena owazibopha wena uwena owakhuluma into ey'ngafanele. Incwadi yokugcina ngehlele ngezansi Luka 10:19. Bekani ngiyanika amandla. Uthi uShembe uyasinika amandla Okunyathela izinyoka nofezela. okunyathela zonke lezi zinto eziyingozi ezisatshwayo. Niwahlule amabandla onke sitha. Sifike sihlula abantu sifike endaweni kuthiwa kade befikile abantu kodwa sifike noShembe lento ekade iyinkinga besiyalunga. Aniboniwa lutho. Ayikho into eyosona kodwa siyozona thina. Kepha ningajabuli ngalokho. Nako-ke la kubuhlungu khona uthi uShembe lokho akungasiqoshisi Ukuthi omoya banilalela. ukuthi omoya basithobela uthi akungasiqoshisi lokho. Yinyeke nayo into engiqonde kuyona ekufanele sizwe ngoba thina siye sithi hawu ngoba sifika thina la kuvaleke khona kuvuleke sifika sivule thina ngoba sinoNkulunkulu kodwa lokho akungasiqoshisi. Nayi into efanele ethi uShembe esiqoshe ngayo. Jabulani ngokuba Uthi asijabule ngokuthi amagama enu asijabule ngokuthi amagama ethu alotshiwe ezulwini. Ayibonga Nkosi ngiyabonga. Nayi into efanele sijabule ngayo. Ungaba amagama ethu alotshiwe nezulwini. Ngisensabalele emnganeni bami kukhuluma omunye umama. Uthi kufika inyanga yezulu kumina. Bekade ku14. Ithi inyanga yezulu hawuyile ku14 mntanami uthi baba ngiyile. Bekumnandi uthi baba uthi ucidile uthi baba. Wanikela uthi baba. Ithi inkosi uyile kotshela umkhokheli ukuthi le nyanga ezisithupha kade ungekho bubu. Uthi baba angiyanga. Uthi uyekeleni baba bengingazi ukuthi kufanele ngotshela umkhokheli. Uthi lalela-ke mntanami. Umuntu ohamba izinyanga zibe yisithupha ku14 engabikho noma ngabe yodwa uthi ngilosi ithi mithatha iminikelo yabantu yena owakhe besiyawutshinga mayengazange amtshela umkhokheli ukuthi ubeke. Vuka kuye lapha kumkhokheli kwakuseyilapha khona umkhokheli wesaphethe wahamba umyeni wakhe umgcotshwa thizeni wahamba naye. Ngicela ukungamusho nje isibongo. Hamba ufike uye kuyena. Ufike umtshela ukuthi le nyanga ezisithupha ubukuphi. Le ngelosi yokuthi mithatha iminikelo yenu ngeke utshingeko wakho wena mntanami unenhlanhla yazi. Njengomuntu ola namhlanje unenhlanhla. Ithi wena mntanami unenhlanhla ofike umtshela umkhokheli futhi mawufika ku14 ofike ubeka isikhwama sakho bese uyoguqa umkhokheli umbingelele umthetho lo yazi. Wathi baba wavuka wawela wafika wakhuluma nomkhokheli wakusho lokho wathi umkhokheli awu ngiyabonga mntanami bengazi. Ethempelini engikulo umama oMangcobo Ngide uthi ubonelele esebuhleni
nazi ikhwama ze-Standard Bank ezinamagama abantu kunothatha iminikelo uyayifaka la wayesebuza yena ukuthi hawu esikhwama esinegama lamsiphi uthi lo ufaka iminikelo wena sikhi isikhwama esinegama lakho ngoba ulesine wena awulihambi futhi awulinikeli uthi baba ngisuke ngisemsebenzini ithi-ke leli igama eliphuma enkosini mntanami noma ngabe uyasebenza unesikweletu uma ungalinikeli lesini fanele isikhokhe simile wayesevuka uthi uqalile wasikhokha lesikweletu kuthe ngomunye unyaka wayesephinde efika ubaba wathi mntanami sekusele 25 rand ukuze uqede wayesesiqedela-ke lesikweletu wayesethi namhlanje ngisho ngaba ngiyayikhipha imali ekhishwa kulesini ngiyabonga bangcwele inkosi kusenikizweni